Ngiyajabula nkulunkulu lamhla kuthi aphindze angithume kuwe ngikulethele nasi isinkwa sekuphila ngoba indlela yakho yinze ufuna ucine ungaphelelwa ngemandla kulesigodzi sembela amandla ungabe ngilosalahlekelwa nangumcondvo thola nalivi likunikete kusanguluka likunikete emandla Hezekiya 37 verse 3 nje uthi wangibuda wathi ndodzana yemuntu lamathambo angaphila yini ngathi mine awu Nkosi simakathe nguwe wedwa lowatiko lo mprofeti noma axoxisana naNkulunkulu angumprofeti losembule tindvo ngaphambilini abone tindvo letijulile kunalabanye kepha ngesikhathi acoca naye uNkulunkulu lo mprofeti usakhomba ukuthi kunetindvo letingekho ehhovisi lakhe kunetindvo letingekho elwatini lwakhe letisehhovisi naselwatini lwaNkulunkulu kuphela. Lo mprofeti azange athi Nkosi nginikete emalangana ngiyothola impendulo. Azange athi nginikete emalanga ngiyotadisha. Lo mprofeti wathi Nkosi ngiyekela ehhovisi lakho. Nguwe kuphela lowatiko futhi akunenzaba akungihluphi lokuthi angathi. Mntwana sekhaya noma ungumzalwane longazila athole tindvo letijulile kusenetindvo lekumele wati ukuthi tisehhovisi laNkulunkulu kuphela. Atina method, atina malanga, atina sati la emhlabeni longakhona kutati tindvo letinengi letendekako naletingendeki letinye ticondzene nempilo yakho nje. Yebo sewuthandazile ngato, wacela labanye bathandaza, bakuthandazisa. Kepha solo lwati ngato kusesandleni saNkulunkulu kuphela. Futhi yathi-ke ukuthi noma sibagcotshwa, sibafundisi, sibaprofeti, kepha kunetindvo lesifanana naHezekiya kuto. Yebo singakhulumisa kulokunye, sikhulume kulokunye, sikuthandazele kulokunye, sikwethembise, kepha ngicela kusho kunetindvo letatiwa nguNkulunkulu kuphela. Kutsi tinayo impilo, kutsi titawujika, kutsi tishoni, kunetindvo letisehhovisi laNkulunkulu kuphela. Lokhu kumele kususe stress nekukhatsateka etimpilweni tethu. Siyekele siphumule sithi Nkosi lokhu kukahle kuhleti ehhovisi lakho kuphela. Ngesikhathi uyekelela kuNkulunkulu kanti futhi ngesikhathi ucabanga ukuthi wena uyati usetawezama udileya ukuthi uNkulunkulu asheshe avete likhambi. Ngesikhathi lokunye uthi wena usetawuthandaza, usetawufunza, usetawugugulisha ngako, usetawubuta labanye. Kulokunye kwako usuke udileya uNkulunkulu ukuthi athathe tinyathelo. Ake sesitiyekele tindvo lesingatati. Ake ungatihluphi kakhulu, yekelela tindvo lewunembuto ngato leminyenti. Kumbe wena ukabutwa ngusimakathe njengaHezekiya. Unemibuto nje lotibuta yona kuthi Nkosi kuyawuze kube nini? Nkosi lokufa kuyawuphethela kuphi? Lokugula kuyawukhawulwa yini? Awu ake sente njalo, sente sivumo njengaHezekiya sithi Nkosi nguwe kuphela lowatiko. Kuthi kuyawuvela luphawu lwabo 6 labathathu, kuthi kutawuphetha umhlaba, kuthi sitawuchubeka siphile umsebenzi utabakhona kutawuba nani? Nkosi nguwe kuphela lowatiko. Kungetulu kwelihhovisi lemuntu, kungetulu kwamhlaba uhlangene, kungetulu kwabodokotela nabo bonke bahlangene betempilo, kungetulu kwetinjinga nabohulumende bemhlaba. Nkosi
kusehhovisi lakho ukuthi kwendekani, kutawukwendekani. Nguwe kuphela simakathe lo watiko. Akathunyiswe uNkulunkulu ngelwati latifihlele lona thine simethembe. Amen.